Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kutluk hadisinde kim ömrü uzun boluşun kalasa tuğan uruğu menen karım-katnaş kılsın dep aytты. Eğer de ömrüңүздүн uzun boluşun kalasanız keliңiz ушул Ramazan ayında tuğan uruqlar menen karım-katnaşты улайлык көбөйтөлүк, tuğan uruqtu ак досторкон дүнүсүнө чогулталык. Өзгөчө Ramazan ayında ата-энени зыярат кылуу айы. Şunduktan keliңиздер ата-энебизди Ramazan ayında зыярат кылалы. Эгерде алыста болсок, жок дегенде ата-энебиз менен телефон менен байланышып болсо да ал акыбалын сурап коелу. Ramazan ayы ата-энелерди зыярат кылуу айы. ليتك دوما قريب